Izdavanje avansnih računa je potrebno u svim situacijama kada smo novac dobili unapred, pre prometa dobara, to jest usluga. Kako se izdaje avansni račun? Sa liste artikala biramo artikl avans. Vodimo računa da bude odgovarajuće poreske stope, A za one koji nisu u PDV-u, Đ za 20%, E za 10% i G za 0% obveznike PDV-a i vraćamo se na opciju račun. Nakon što smo dodali artikal avans na račun, potrebno je da promenimo njegovu cenu tako što ćemo pritisnuti artikal avans, odabrati opciju cena i ukucati iznos koji smo avansno primili. Nakon toga biramo kupca. Ukoliko je novi kupac u pitanju, idemo na opciju dodaj, gde ćemo uneti ime, umesto PIB-a odabrati broj lične karte i uneti broj lične karte te osobe. Potvrđujemo kupca i da bismo završili račun idemo na opciju detalji. Jako je bitno da se umesto opcije promet prebacimo na avans, odaberemo način plaćanja, kako je ta avansna opcija, kako je taj novac primljen preko računa, gotovinom, karticom i tako dalje. I da se spustimo dole i odaberemo datum uplate avansa. Nakon toga otvaramo opciju dalje, vidjet ćemo kako će taj račun izgledati. Ukoliko ste na Androidu, ovdje možemo prebaciti opciju regularni format kako biste lakše proverili da li je sve u redu i ukoliko je sve kako treba, idemo na opciju izdaj račun. Nakon izdavanja prvog avansnog računa, ukoliko se proizvod prodaje ili usluga na više rata, da bismo dodali novu ratu za tu istu uslugu ili dobro, idemo na opciju računi. Nalazimo prethodni avansni račun, otvaramo ga tako što ga pritisnemo, idemo na opcije 3 tačke i biramo izdaj novi povezani avans. Ponovo iz liste artikala biramo avans, vraćamo se na račun, menjamo cenu, potvrđujemo, idemo na detalje, avans, ukoliko je potrebno, menjamo datum uplate avansa, opcija dalje, izdaj račun i time smo prokucali novi povezani avans. Kada se roba ili usluga na kraju finalno proda i potrebno je zatvoriti avansne račune, izdati pravi račun, idemo na opciju računi, 3 tačke, zatvori avansne račune. Označavamo avansne račune koje smo izdali i biramo opciju nastavi. Kasa će nas pitati da li smo sigurni da želimo da izdamo refundaciju računa, potvrđujemo. I dobit ćemo jedan novi avans refundacija na ukupan iznos storniranih računa. Da bismo izdali finalni račun, potrebno je da je ovaj avans refundacija sa minus iznos koji smo stornirali, otvorimo, odemo na 3 tačke i kažemo izdaj konačni račun za avans. Kasa će nas vratiti na kucanje računa, ali ćemo ovdje primetiti da je već avans 6400, znači kasa već zna da je iz avansa uplaćeno 6400 dinara i već pamti kupca i naravno sve referentne brojeve prethodnih računa. Naše je da odaberemo proizvod koji će ići na finalni račun, vraćamo se na račun, menjamo mu cenu ukoliko je to potrebno. Ukoliko je cena finalne usluge ili proizvoda veća od avansa, dobit ćemo razliku koju je potrebno uplatiti. Ukoliko je ista, iznos će biti 0. Nakon toga, račun, možemo reći kako će ta razlika biti plaćena, gotovinom, karticom ili detalji gde ćemo odabrati prenos na račun i pritisnuti dugme
dalje i potvrditi kako bismo izdali finalni fiskalni račun.